예, 복음서에 나타난 선교 누가복음 뒤에 좀 살펴보겠습니다. Мм. За хэдүүлээ нөгөө одоо сайн мэдээний ном руу орсон шүү дээ тийм ээ. Сайн мэдээний номнууд дотроос тэр дунд байгаа тэгээд сайн мэдээний төлөв тэр үйлчлэлүүдийн талаар утга учирлын талаар үзэж байгаа. Одоо Лук ном руу орсон явж байна. 자, 우리가 잠시만요. 누가복음 보면 이 누가복음에서 보면 이제 교회의 선교적 확장에 대한 그런 본문의 내용들이 상당히 많이 있습니다. Мгм. Тэгээд тийш шүүсгэн. 예, 누가복음에 교회의 선교적 확장에 관련된 내용들이 많이 기록이 되어 있습니다. Лук номон дээр болохоор одоо нэг чуулганы ингээд нэг үйлчлэл хийгээд чуулга ингээд өсөж хөгжиж байгаа тий тархацуудын талаар нэлээд байдаг гинэ. Сайн мэдээний тархацын талаар нэлээд тэмдэглэнүүд байгаа. 네, 누가복음 4장에 보면은 이제 그 사렙다 가부, 이 사람도 이방인이죠. 또 Тэгэн 예, гутаа нөгөө нэг ялангуяа харь үндэстнүүдийн талаар гэсэн үг шүү дээ. Харь үндэстнүүд турхсан талаар агуулга нэлээд байгаа. Буюу Лук номны 4-ийн 23-оос 27 дээр харах юм бол Зарифат эмэгтэй талаар Сарид Сарита Зарифат 사렙다. эмэгтэй. 그리고 이 수리아 사람 나아만, 이 사람도 이방인입니다. Энэ сэр хүн Нааман гэж бас байгаа. Нааманы талаараас гарч байгаа. Тэр хүн бас харь үндэстний талаар байна. 엘리사가 그 문둥병 걸렸던 나아만을 하나님의 은혜로 이제 치유하게 되죠. Мгм. Тэгээ энэ Нааманы талаар бас ингээд энэ юун дээр нэлээ Лук номон дээр бас өгүүлж байгаа хгүй. Энэ болохоор чинь эзний нэгүүлсээр те Илиагаар давжуулаа өвчнөөс салдаг хүн шүү дээ тийм ээ. 또 7장에 누가복음 7장에 보면은 이 백부장이 하나님을 잘 경외하는 이 백부장의 믿음이 기록이 되어 있습니다. За бас Лук 7 дугаар бүлэг дээр харах юм бол нөгөө 100-ын дараагийн талаар гарч байгаа. 100-ын дараа хэлнэ. 100-ын дараа ч бас Ром хүн те. 또 10장에는 또 선한 사마리아인의 이야기가 또 있습니다. За тэгээ 10 дугаар бүлэг дээр болохоор чинь сайхан сэтгэлтэй самар хүн талаар бас асууж байгаа. 그 외에도 본문 가운데서 여러 이방인들에 대한 말씀들이 기록이 되어 있습니다. За тэгээ тэрнээс гадна цааш нь харах юм бол янз бүрийн харь хүмүүсийн талаар хагуулууд бас гарч байгаа. 뿐만 아니라 또 10장에서는 이 70명의 전도, 70명을 Мгм. 이제 전도로 이렇게 보내게 합니다. За тэгээ дахиад бүр тэрнээс гадна Лук 10 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Есүс 70 хүнийг бас сайн мэдээгээр илгээсэн талаар гарч байгаа. 이들이 전도하는 대상은 이제 이스라엘 외 다른 자들에게 대한 이제 선교 활동을 뜻하고 있습니다. За тэднэр болохоор энэ явуулсан 70 хүн хаашаа явсан гэхэлэр чинь Израильчууд руу яваагүй эсрэгээр нь бусад өөр харь үндэстнүүд рүү явсан. 그 유대인의 전설에 의하면 이 70이라는 숫자가 이방 나라의 숫자에 해당된다. 또 이렇게 보기도 합니다. Тэгээ юудэйчүүд юу гэж үздэг гэхээр 70 гэсэн энэ тооны утгыг болохоор чинь энэ чинь гадаад одоо тий харь үндэстнүүдтэй холбоотой тоо гэж бас үздэг 70 гэсэн тоо. 따라서 이 하나님 나라의 잔치에 이 동서남북 그러니까 어디에 있든지 모든 사람이 이 참여했다는 것이 이 구원이 모든 민족에게 나가고 있다는 것을 보여주는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол эндээс хэдүүлээ юу мэдэх вэ гэхээр Бурхны хаанчлалын тэр баяр хөөрн 408 зохиост тарах чинь гэдэг мэдж байна. 무엇보다 이 누가복음은 이제 이방인을 위해서 쓰여졌다. 이렇게 볼 수 있습니다. Тэгээ ялангуяа сайн мэдээний дөрвөн номны дундаас Лук номыг болохоор харин төснүүдийн төлөө бичигдсэн ном. Тэгээ харин төснүүдийн агуулга их орсон ном гэж бас үздэг. 이 마태복음도 지난주에 이제 이 마태복음의 이 소재가 이제
베드로 전후서 이렇게 볼 수 있어요. 베드로 전후서가 이제 마태복음의 기초가 됩니다. Мгм. За тэгэнгүүт Матай ном өнгөрсөн 7 хэдлээ харсан те. Матай номны одоо тэр агуулга нь болохоор чинь юу гэдэг те. Одоо Петрийн те юуны нэг Петр Петр номны гол суурь гэж бас харж болно. 그렇다면 이 누가복음은 이제 이 바울 서신이 이 누가복음의 기초 자료가 되는 것입니다. Харин нэг утгаараа юм байна. Матай ном болохоор чинь Петрийн одоо тэр бичсэн загтлуудын суурь болж байгаа бол харин Лук ном болохоор Илч Паулын нөгөө хариу цэцнүүд рүү бичсэн тэр загтлуудын гол суурь нь болж байгаа гэсэн. 다시 말하면 이제 바울에게서 상당한 영향을 받았다 이렇게 보시면 됩니다. Тэгээ шууд утгаараа ярих юм бол Паулаас одоо энэ Лук номыг бичсэн хүн Паулаас их нөгөө юм юу авсан гэх юм одоо нөлөөлөл авсан гэсэн үг. 그리고 이제 마태, 마가복음은 이제 베드로의 영향을 받았다 이렇게 보시면 됩니다. Мгм. Харин Матай ном болон Марк ном болохоор чинь Петрээс илүү нөлөөлөл авсан гэж ойлгож болох нь байна. 이 누가복음의 누가는 이방인 선교에 대한 이 관찰자로서 이 누가복음을 기록했다 이렇게 보시면 됩니다. Тэгээд энэ Лук номыг бичсэн Лук байгаа тийм ээ. Лук өөрөө тэг харь үндэстнүүд рүү чиглэсэн тийм ийм одоо юг агуулгыг илүү үзэрч чинь бичсэн байна гэж хэлээ хаж болох нь. 자, 이제 복음서 마지막 요한복음에 대해서 보겠습니다. За одоо хэдүүлээ хамгийн одоо дөрөв дэх сайн мэдээний ном болсон Иохны талаар харъя. 요한복음의 기록 목적은 요한복음 20장 31절에 잘 나타나 있습니다. Иохан номны хамгийн гол одоо мессеж нь хаана байна гэхээр 20 дугаар бүлгийн 31 эшлэл дээр сайн гарч байгаа гэж. 여기 보면 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이다. 그리고 믿고 그의 이름을 힘입어서 생명을 얻게 하려 함이니라. 여기 잘 기록이 되어 있습니다. За 21 20 Иохан 20 31 дээр үсэлээрээ Иесус бол Христ Бурхны хүү мөн гэдэгт та нарыг итгээсэй гэсэндээ эдгээр нь бичигдсэн юм аа. Тиймхүү итгэснээрээ та нар түүний нэрээр амьтаа болох юм аа. Амен. 이 요한복음은 물론 믿는 자에게도 도움이 되지만 무엇보다 믿지 않는 자들에게 이 믿음을 주기 위해서 기록이 되었다. Тэгээ мэдээж хэрэг Иохан ном итгэгч хүмүүс унших болгонд эндээс одоо тий хүчийг авна, дэд зүгчгийг авна ийм утга ном байгаа. Гэхдээ түүний хажуугаараас ясна гэхэлэр чинь үл итгэгч хүмүүс ч гэсэндээ Иохан номыг уншаад тий ойлгох хэмжээний ингэж бичигдсэн гэсэн. 그리고 믿게 된 자들에게 이 그리스도의 계속적인 약속을 요한복음에 잘 나타내고 있습니다. Харин итгэвч биш хүмүүс болохоор чинь өвгөнийг уншаад Есүсийн талаар мэддэг үл итгэвч хүмүүс болохоор чинь эндээс бас Бурхны амлалтуудыг бас олж хардаг. 앞에 이제 마태, 마가, 누가 복음과 이 요한복음이 좀 다른 점이 있습니다. Тэгэхээр энэ Иохан ном болохоор өмнөх нөгөө гурван ном одох юм бол ялгаатай бас жижигхэн ялгаа байгаа. 그 부분이 이제 내용이 이렇게 배열된 부분이 요한복음은 좀 특이합니다. Ялангуяа тэр агуулгыг харах юм бол Иохан ном жоохон онцлогтой байна. 이 요한복음은 이 복음 전도의 목적으로 쓰여진 책입니다. Иохан болохоор гол зорилго нь болохоор чинь сайн мэдээ тараах зорилгоор бичигдсэн. 뭐 다른 복음서도 마찬가지지만 특별히 요한복음은 예수님이 세상의 구주시다. 이 구원의 보편성을 강조하고 있습니다. Ялангуяа мэдээч хэрэг бусад номнууд дээр гэсэн ялгаа авахгүй эзэн Есүсийн талаар гарч байгаа. Гэхдээ Иохан номдэр илүүгээр Иесус бол дэлхийн аврагч юм аа гэдэг агуулга илүү тодорхой гарч. 요한복음 4장 42절에 보면 여기에 예수님이
이 세상의 구주시다 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээ ялангуяа Иохан 4-ийн 42 дээр харах юм бол Иесусыг өгсөн бэ. Дэлхийн ертөнцийн аврагч юм аа гэж нэрлсэн. 예, 우리가 잘 아는 이 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다는 말씀도 있죠. За бас Иохан 3-ын 16 дугаар үгслийг харах юм бол Бурхан ертөнцийг буюу энэ дэлхийг үнэхээр хайрлсан гэсэн агуулга бас байна. 예, 또 1장 20절에는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이시다. 또 이렇게 말씀하고 있습니다. Аа. За тэн дээр харах юм бол дахиад юу хэлээ чинь 1-ийн 20 дээр Иохан 1-ийн 20-ыг харах юм бол тэрээр юу лээ? Иохан 1-ийн 20 дээр болох чинь 자, 이런 표현들이 예수님이 구주시다라는 그러한 말씀을 해주시는 겁니다. 목사님 1장 20절은 네. 1장 20절은 좀 다른 어, 건가 같아가지고 어린이 아, 하늘로 1장 20, 1장 20절이 아니고 잘못됐네요. 네. 어린 양이로다. 29절. 여기 오타 났어요. 20절 29절. 예. 1장 29절. 감사합니다. 예. 네네네. 일장 Энэ 29절. Иохан 1-ийн 20 биш 1-ийн 29 дэх ишлэл юм байна. Иохан 1-ийн 29 дэх ишлэл юм. Эндээ харах юм бол Бурхны ертөнцийн нүглийг үрж байгаа Бурхны хургийг харагтун гэж. Амен. 자, 8장 12절에는 또 예수님이 세상의 빛이시다. 이렇게 또 말씀하고 있습니다. За тэгээд 8-ын бас Иохан 8:12-ыг харах юм бол тэрэн дээр Иесус бол энэ дэлхийн гэрэл гэж байгаа ертөнцийн гэрэл. 따라서 그 아들을 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 또 3장 36절에 말씀하고 있습니다. За тэгээ бас дахиад үжилэр чинь 3 дугаар Иохан 3-ын 36 дээр харах юм бол хүүд итгэгч хүнээ өмөхгүй гэсэн агуулга бас дахиад гарч. 자, 따라서 구원은 모든 사람에게 다 이렇게 주어집니다. За бас дахиад харах юм бол аврал гэдэг зүйл чинь ер нь бүх хүнд өгөгдсөн гэсэн агуулга бас гарч. 하지만 이 구원 자체는 이 세상과 분리될 때만 가능합니다. Гэхдээ тэгвэл энэ аврал гэдэг зүйл юуны талаар ярьж байгаа л чинь энэ дэлхийгээс зүйл арай жоохон тусгаарлагдах үед яригдана гэж хэлсэн. 자, 여기서부터 이 선교의 필요성이 여기서 나타나게 되는 것입니다. Тэгээ одоо эндээс сэтлээ дахиад одоо цааш нь юу үзэж хэлэх чинь тэгвэл энэ одоо сайн мэдээ түгэлтийн гээд чухалчлаг юу хэрэгцээ нь юу юм бэ гэдэг талаар харъя. Хэрэгцээ. 네, 따라서 이 교회는 하나님의 말씀을 잘 증거를 해야 됩니다. Тэгээ бас бид нэр чуулган ялангуяа бид нар яах гэхээр Бурхны тэр үгийг маш сайн нөгөө гэрчилдэгч нар байх хэрэгтэй. 요한복음 20장 21절에 보면 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하고 있습니다. За тэгээд Иохан 20 дугаар бүлгийн 21 дугаар ишлэгийг харах юм зүгсэлээр эцэг та нарыг илгээсэн эцэг намайг илгээсэнчлэн би бас та нарыг илгээе гэж хэлсэн. 이 보내시는 것이 바로 이 분리의 목적을 두는 것입니다. За энэ илгээн гэдэг үг чинь өөрөө юу гэлж байгаа гэхэлэр чинь дэлхийгээс салангад болгогдсон буюу тусгаарлагдсан гэсэн утга давхар явж. 아버지께서 이 세상을 구속하시려고 아들을 보내셨다는 것은 요한복음에서 계속 말하고 있는 선교의 주제입니다. За тэгээ Иохан номыг хэдлээ харах юм бол энэ дэр яг энэ нөгөө тий эцэг бурхан эцэг ертөнцийг үнэхээр хайрласан учраас хүүгээ илгээсэн юм аа гэсэн энэ агуулгуудыг давтамжтайгаар үгүйсээр л Иохан номдэр. 요한복음이 여러분들이 이제 읽어보시면 다른 복음서들하고 좀 차이가 많이 있습니다. 하지만 그 사도들이 말하고 있는 핵심 주제는 다르지 않습니다. Тэгээд хэдл нөгөө сая хэлсэндээ Иохан ном утгаараа нөгөө хэдээс арай жоохон өөр гэж хэлсэн. Гэхдээ жоохон өөр юм шиг боловч тэр нөгөө одоо агуулга дээр гарч байгаа шав нарийнх нь хэлж байгаа тий чухалчилж байгаа зүйлсүүд нь бүгдээрээ ижилхэн байна. 그 핵심이 바로 이
성경의 가장 중심 인물은 바로 예수 그리스도시다. 어, 이것을 강조하고 있습니다. Тэгээ тэрэн дээр юу ярьж байгаа гэхээр тэр голчилж байгаа үзэл бодлынх нь яг ижлэхэн ба үзэл бодол нь юу вэ гэхээр дэлхийн тэг хамгийн чухал нэгэн болох Иесус Христийн талаар гэж ингээ гарч ирж байгаа. 뿐만 아니라 이 기독교 선교를 다른 것과 구별되게 하는 것이 바로 예수 그리스도시다. За бас тэгээд зөвхөн энэ дэлхийн хамгийн чухал нэгэн болоо зогсохгүй бусад төсөм бусад итгэл үнэмшлүүдээс ч гэсэндээ үүгээр ялгардаг юм аа Христ байгаа учраас үтгэрэ гэдгийг энэ дээр сонцсон бод. 그리고 예수는 교회에게 열방으로 제자를 삼으라 명령을 하셨습니다. За тэгээд бас эзэн Есүс Иохан номон дээр ч гэсэндээ ялгаахгүй юу гэх те хариу үндэстнөрөө ч гэсэндээ илгээгээрээ гэдгийг бас сануулсан байна. 자, 이런 부분이 이제 복음서의 공통적인 부분인 거죠. За өөрөөр хэлбэл энэ мэд зүйлүүдийг хэдүүлээ ингээ харахаар сайн мэдээний тэг чухалчлах зүйлсүүд одоо тэр юу сайн мэдээний номнуудын ижилсэн зүйлүүд бас байна гэсэн үг тийм. 그 가운데 오늘 이 마지막 이 요한복음은 예수님의 신성, 그러니까 하나님이심을 이제 강조하는 책이다라고 볼 수 있습니다. За тэг тэр дундаас Иохан ном ялангуяа яаж хэлэх чинь илүүгээр эзэн бурхны буюу Иесус бол бурхны хүн өө гэдэг дээр илүү фокус тавьж байна гэсэн. 자, 예수님과 선교에 대한 또 부분을 우리 살펴보겠습니다. За одоо хэдүүлээ эзэн Иесус болон түүний одоо тэг хийсэн үйлсүүдийн талаар сайн мэдээний үйлсүүдийн талаар сонсъё харъя. 자, 이 기독교 선교는 예수님과 그의 사역에서 시작이 되었습니다. За сайн мэдээний үед дотор үйлс нь хинээс эхэлсэн бэ? Эзэн Есүсийн тэ одоо нэг эзэн Есүсээс ингээ ихсэн байгаа. Эзэн үүргээс эхэлсэн. 구약에서 이제 그토록 고대했던 그 메시아가 바로 예수 그리스도시죠. За хуучин гэрэн дээр одоо юу гэдэг те нүдэ чилтэл хүлээж ирсэн нэгэн бол одоо энэ Иесус Христ шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл аврагч тийм ээ. 이 복음서에서 나타난 대로 예수님은 가장 이상적인 선교사시고 또 하나님의 사도로서 빛이 나셨습니다. За тэгээд одоо тэр эзэн Есүсийг хэдлээ дахиад нэг өөр өнцгөр харъя гэх юм бол тэр бол тэ энэ дэлхий дээр ил бурхны амлсан нэгэн бас бүхэн төрлөختөнд хүлээж ирсэн нэгнээс гадна тэр бол бас бурхны илч байгаа. Бурхнаас нэгдсэн илч тэ энэ дэлхий дээр ирсэн бас гэрэл байгаа. 자, 하나님은 예수님을 통해서 자신을 나타내셨습니다. Бурхан Иесусээр дамжуулаад өөрийгөө илэрхийлсэн ба. 우리가 이 신약 성경에 나타난 선교를 이해할 때도 예수님을 통해서 우리가 이해가 될 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр Библийн шинэ гэрээний ялангуяа тий Библийн тэр одоо шинэ гэрээний Библийн агуулгуудыг харах юм бол Иесусээр дамжуулаад ингээ ойлгох боломжтой. 이 구약 성경의 하나님의 활동은 이제 그의 선교적 성격을 보여줍니다. За тэгээ хуучин гэрээн дээр гарч ирж байгаа тэр бурхны тий үйлсүүдээр хэдүүлээ яах вэ чинь юг энийг Иесусийн тий хэн бэ гэдгийг түүний байр суурь ямар вэ гэдгийг бас мэдэж болно. 네, 그러니까 구약에서 하나님은 이스라엘 백성 안에서 그리고 그들을 통해서 특별한 방법으로 역사하셨습니다. Хуучин гэрэн дээр бурхан ясаглаарэ өөрийнхөө ард түмэн болсон Израильчуудаар тий төдөрөөр дамжуулаад одоо олон зүйлсүүдийг хийж ирсэн. 하지만 이 신약 성경에서는 하나님께서 예수님 안에서 예수님을 통해서 그가 이 역사하심의 절정에 이르게 되는 것입니다. Харин одоо шинэ гэрэн дээр яшиглэх чинь бурхан хуучин гэрэн дээр бурхан өөрийнхөө ард түмэн бол Израильчуудад дамжуулж ирсэн бол шинэ гэрэн дээр Иесусээр дамжуулаад ингээ өөрийгөө илэрхийлж. 따라서 이 신약 성경은 예수 그리스도 안에서 역사하시는 하나님을 잘 나타내고 있습니다. За дараад нь хань бол энэ хуучин шинэ гэрээний Библиуд ингэж хэлдэг чинь Иесусээр дамжуулаад бурхан хэрхэн ажлаа хийж байгааг нь бас бидэнд харуулж.
자, 역사하시는 하나님은 그 아들로 역사하십니다. Тэгээ тэр бурхны ажил болохоор чинь түүний нэг талаар бол хүүгээр дамжуулж хийгдэж. 이 구약 성경에서 이 신약 성경으로 넘어가는 것은 이 때가 찼음을 말해 주는 것입니다. Тэгээ яаж гэхээр хуучин гэрэн сэтлээ харах юм бол хуучин гэрэн дээр байж байгаад шинэ гэрэндээ шилжээд эзний үрүүлэлт хийгцээр л байгаа. Гэхдээ хуучин гэрэнээс хуучин гэрээ дуусаад шинэ гэрээ эхэлж ин бидэнд юу харуулж байгаа чинь үеийн төгсгөл ойрцсон гэдэг харуулж байгаа гэсэн. 예, 갈라디아서 4장 4절에 보면은 거기 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내셨다 이렇게 말씀하고 있습니다. Галаат номны 4-ийн 4 дээр харах юм бол юу ч юм тэгэхээр чинь а Галаат номны 4-ийн 4 дээр харах юм бол үеийн төгсгөл болсон учраас Бурхан өөрийнхөө одоо хүүг илгээсэн гэж хэлсэн. 자, 그래서 우리는 이 신약 성경의 선교를 이해하려면 예수 그리스도를 반드시 알아야 합니다. Тэгэхээр хэдүүлээ шинэ гэрээн дээр ялангуяа одоо хийгдэж байгаа те эзний үйлсүүдний сайн мэдээ тэр одоо эзний тэр хаанчлалд хэлж байгаа байдлыг мэдье гэж үзэх юм бол хамгийн түрүүнд Есүс хэн бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 안타깝게도 오늘날 이 자유주의, 혼합주의, 이 그러한 이 신학 또 그러한 이제 가운데서 예수님이 점점 이렇게 잊혀지고 있습니다. Тэгээ харамсалтай нь хүмүүс хийжлээ нөгөө сайн мэдээ ярьж байгаа юм шиг боловч баг ингээд нөгөө Есүс шиг хэн бэлхийг ингээд одоо жоох ингээд булгаад гэх юм уу бүдүүрүүлээд байгаа. 하지만 성경은 분명히 예수님이 그리스도시다. 우리에게 정확하게 말씀해 주고 있습니다. Гэхдээ Библийг харах юм бол яаж нэлгэж Есүс яхааргүй тэр Христ мөн гэдгийг зааж өгч хүмүүс. 자, 우리 그다음에 17번째 그래서 예수님이 이 선교를 어떻게 하셨는가 구체적으로 또 살펴보도록 하겠습니다. Тэгээ одоо хэлээ дараагийн сэдв рүү орж 17 дугаар сэдв гэж явах юм байна. За эзэн Есүсийн тэгээ үйлчлэл гэсэн сэтгэл юу вэ? Яадаг гарчиг нь хэдүүл энэ дээр ярилцах нэ. Эзэн Есүсийн 자, сайн мэдээний 이 선교는 예수 그리스도의 인격과 생애와 또 행적, 행한 모든 일들을 전체에 기초합니다. За тэгээ энэ эзэн Есүсийн тэр сайн мэдээний үйлчлэл нь хаанаас хэлж илэрсэн түүний хүн төрлөخت одоо хүний биеэр ирсэн төрөлт болон тэг үйлдэл болон түүний энэ дэлхийг орхисон бүх одоо тэр он цаг үетэй холбогдож энэ сайн мэдээ. 자, 예수님은 누구신가? Тэгвэл Есүс яг хэн бэ гэж. 우리가 예수님에 대해서 누구보다 잘 알아야 됩니다. Хэдүүлээ бол Есүсийн талаар тэг хийгнээс илүүгээр тодорхой мэддэг хэрэгтэй. 물론 우리가 성경을 통해서 잘 알 수 있습니다. Хэдүүлээ тэгвэл яаж мэдэх вэ гэхээр Библиэр дамжуулаад мэдэх боломжтой. 우리가 보통 나사렛 예수라고 말하는데 이 나사렛 예수를 통해서 하나님은 사람들에게 자신을 나타내셨습니다. За тэгээ хүмүүс юу гэвэл ихтэй Иесусыг цоллолт Назарын Иесус гэж торлож байсан тийм. Гэхдээ бурхан ясгалараа энэ Назарын гэдэг нь тодтол дотор байсан энэ Иесусд дамжуулаад өөрийгөө илэрхийлсэн гэж. 요한복음 1장 14절에 보면은 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 이렇게 말씀하고 있습니다. За Иохан 1:14-ыг харах юм бол юу гэсэн бэ? Үг нь өөрөө махан бий болоод бидний тунд ирсэн бөгөөд тэр түүнээс бид нэр эцгийн алдрыг харсан гэсэн агуулга байж байгаа. Таны мэдгч нь ажилтаа байгаа яг хүчлэгтэй. Мессежгүй. 자, 다시 말하면 예수님은 하나님의 자기 계시입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Иесус бол хэн бэ? Тэ? Бурхны нэг хэсэг гэсэн. 자, 우리가 이 캐리그마라고 하는데요. 캐리그마. 예, 여기 Тэрийг юм. 캐리그마. 예. 이 Энэ Керигма 선포. 네, 캐리그마가 선포하다라는 뜻입니다. 선포하다. энэ Керигма гэдэг нь тунхаглах гэсэн утга юм байна.
예, 따라서 예수 그리스도는 이 캐리그마의 중심이며 기독교 교리의 핵심입니다. Мм. Өөрөөр хэлбэл Иесус Христ бол юу вэ? Энэ тунхаглалын гол үндэс нь, гол эзэн нь бөгөөд тийм. За Христийн тийш шашны Христ итгэлийн хамгийн гол цөм нь Иесус Христ. 우리가 말씀을 이렇게 선포하는 게 있고요. 또 말씀을 이렇게 잘 교육시키고 가르치고 이런 부분이 있는데 좀 차이가 있습니다. Гэтэл харах юм бол үгийг тунхаглах, за эсвэл үгийг одоо заах тийм хүмүүст ойлгуулах гэдэг дандаа тос бүртээ жижиг жижиг ялгаатай байна. 예, 캐리그마는 그 의미 그대로 말씀을 그대로 선포하는 겁니다. За харин тунхаглан гэдэг нь каригма гэдэг нь ямар үйлчлэл чинь одоо гэдэг юм би аваад бэлдээд ингээд заах биш зүгээр сонсноогоо шууд дамжуулах хэлж. 예, 따라서 이 캐리그마는 이 초대 교인들이 선포한 기독교 복음의 중요한 부분입니다. Тэгээд каригма нь болохоор чинь анхны нөгөө одоо итгэгч нар тий дамжуулалт хийжсэн тэр одоо үед бол маш тийм чухал үр гүйцэтгэж. 네, 물론 이제 또 설교 부분이 또 여기에 해당되기도 합니다. За мэдээж хэрэг одоо энэ каригма буюу дамжуулалт гэдэг дээр нь болохоор чинь одоо сайн мэдээний номлол бол бас орж ирж байгаа. 이 설교는 이 선포와 또 이 가르치는 이 두 가지가 사실은 이제 들어가 있긴 하죠. Тэгээ энэ номлол дээр чинь болохоор чинь нэгдүгээр нь дамжуулалт орж ирдэг. Нөгөө тал дээр бас нэг одоо тий боловсрал тал руугаа заах хэлбэр ч гэсэн орж ирдэг шүү дээ тийм ээ. 이 복음을 선포함으로써 이 초대 기독교인들은 그 영향을 세상에 미치고 또 개종자를 얻었습니다. За тэгэхээр энэ тунгаглалаар дамжуулаад яасан гэхээр тухайн үед юу энэ дэлхийг нөлөөлөх тий хамгийн чухал тэр сайн мэдээд харагдсан байгаа. 자, 방금도 아까 우리가 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되었다고 했죠. За тэгэхээр Иохан номдэр харах юм бол үг нь махан бий болсон гэсэн тий. 자, 하나님이 인간의 몸으로 오신 사건은 유일한 사건입니다. 예수님밖에 없습니다. За тэгэн гутаа энэ яг ингэж бичүүлсэн нэгэн хүн бол Иесус руу байхгүй. 따라서 이 사건은 선포를 요구하는 거예요. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ болохоор ч нэг талаараа одоо тунхаглал гэдэг зүйлийг ингээд тий зайлшгүй хэрэгтэй гэж үзэж байна. 무슨 말인가 하면은 이 말씀이 육신이 됐다. 그러니까 하나님이 인간의 몸으로 오셨다. 이 내용은 어떤 설득으로 되는 게 아니에요. 이거를 뭐 잘 설명해가지고 설득시켜가지고 믿어지는 게 아니다라는 말씀입니다. Мгм. За ингэсэн одоо тэгвэл үг нь махан бий болоод бидний тунд ирсэн гэдэг энэ агуулга шүү дээ. Энийг бид нэр юу гэдэг заах гээд ойлгуулах гээд ингэх биш. Зөвхөн яг энэ болохоор цэвэр нөө тунхаглал гэдэг зүйл рүү одоо байдаг гинэ. Бидний зүгээр тунхаглах ёстой өөрөөртэй дуу хоолой шиг. 따라서 우리는 이 말씀을 하나님의 명령으로 받아서 선포하는 겁니다. Мгм. За тэгэхээр энийг харах юм бол тэр шууд утгаараа нөгөө тунхаглан гэдэг чинь юу гэлж хэлэх чинь ямар нэгэн хааны ч юм туршлагыг аван өгтөө шууд дамжуулдаг шүү дээ тийм ээ. 뿐만 아니라 예수 그리스도는 복음이며 이 좋은 소식은 반드시 알려져야만 하는 것입니다. Тэгэхээр яг тэрэн шиг Иесус Христ бол сайн мэдээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр авралын зар тэр утгаараа бид нэр энийг зүгээр барьж аваад сонссон бол шууд дамжуулдаг байх хэрэгтэй. 자, 여기 이 선포에 중점을 두고 있는 이 바로 여기에 복음의 본질적인 핵심이 있습니다. За энэ дээр хэдлээ харах юм бол яг тэр нөгөө тунхаглал дээр байдаг тунхаглалыг хийх ёстой ийм чухал нэг цөм байгаа. Онцлог. 이 예수 그리스도는 이 복음 선포의 내용입니다. За Иесус Христ гэдэг нэр өөрөө тэр тунхаглалын гол одоо утга учир байгаа тийм. 이 초기 기독교에는 이 케리그마와 디다케, 아까 이 디다케는 이제 가르치는 거거든요. 요 Мгм. 두 가지 형태의 선교가 있었습니다. Тэгэхээр хэдүүлээ ингэж ойлгож болох юм байна.
анхны итгэлийн итгэгч нар тэр одоо тэг Христийг тунхаглаж явах үед ердөө хоёр төрлөөс юм. Нэг нь болохоор чи керигма буюу зүгээр шууд дамжуулдаг. А хоёр дахь нь болохоор дидаке гэж аахгүй. Дидаке гэдэг нь болохоор заах гэсэн үг юм. Заадаг юм хоёр төрлөөс юм. Нэг нь зүгээр шууд дамжуулдаг, нөгөөх нь заадаг. 예, 그러니까 이 캐리그마는 모든 사람에게 말씀을 선포하는 것이고, 이 디다케는 그 말씀을 이제 가르쳐 주는 거예요. 그러니까 설명해 주는 겁니다. Мгм. Тэгэхээр энэ каригма гэдэг нь болохоор тунхаглал гэдгийг болохоор хаанч байсан, хинт ч байсан хамаагүй ингэж хэлдэг, тунхаглаж ашгардаг ийм агуулга бол харин тидаке буюу заах гэдэг нь болохоор чинь жишээлх юм бол нөгөө уулан дээр Иесус сууж байгаа долоо хүмүүс заадаг шүү дээ, тий. Тэр шиг тусгайл яг ингээд нөгөө юу хөө детальчлан заахыг хэлж. 이 기독교 복음은 단순히 어떤 사회를 개혁해야 되겠다 그런 프로그램이 아닙니다. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ одоо юуныхын Христ итгэлийн сайн мэдээ авралын цар гэдэг бол тэ энэ дэлхий дээр цоо шин юм гэж шин систем нэвтрүүлэх гээд байгаа юм ерөөсөө биш. 이 신약 성경에 그 선포되는 그 내용, 그 말씀들은 단순히 예수님의 어떤 윤리적인 행위만이 아니었습니다. Мгм. За тэгээ бас энэ яаш гэхэлэр чинь тэр бидний тунхаглаад өгдөг Иесус гэдэг агуулга Иесусийн тухай агуулга болохоор чинь тэ зүгээр нэг үг тийм тэр нэг хүн хурц ирээд нэг юм хийцэн гэсэн тийм агуулга ерөөсөө биш шүү. 예수님은 우리에게 어떤 새로운 윤리를 가르쳐 오신 분이 아닙니다. Эцэг Иесус биднэрт үгтэй хин нэгэн ямар нэгэн шин ийм дүрм ч юм уу те журам тогтоох гэдээ ирсэн нэг ч бас биш. 이 캐리그마의 핵심은 바로 예수 그리스도 안에서 하나님이 역사하신 그 말씀입니다. Мгм. За тэгмээ энэ каригма гэдэг юм юу ярьж байгаа гэхээр чинь энэ зүгээр л би дамжуулах үед тэр дундаас те Бурхны үг өөрөө ажиллаа гэдэг ийм нөхцөл байдал гэлж. 그 말씀은 바로 신성과 인성의 말씀입니다. За тэгмээ тэр үгэнд олоор чинь эснээр бид нэр дамжуулж байгаа тэр үг бол угаасаа те бурханлаг болон мөн чанарын аль аль талыг агуулж. 이 창조의 빛과 생명을 주시는 하나님의 말씀이 예수 그리스도로 말미암아 세상에 오신 것입니다. За тэгээд одоо юу гэдэг энэ дэлхий дээр анх бүтээгдэж байх үед тэр гэрэл тий за бас эзний үг эдгээр зүйлсүүд нь юу вэ? Эзэн Иесусээр дамжуулаад энэ дэлхий дээр орж ирсэн баг. 그러니까 선포의 바로 핵심은 다른 것이 아니고 뭐 착하게 살아야 된다, 뭐 남을 많이 도와줘야 된다. 이게 중요한 게 아니고 바로 예수 그리스도 그분이 하나님의 아들이시다. 우리의 구원자가 되신다라는 것입니다. Тэгэхээр ерөөсөө ийм юм байна. Тунхаглал сайн мэдээ тарана гэдэг нь шүү дээ. Бид нар нэг тийм заагаад байдаг шүү дээ. Чи ингэх ёстой, итгэвч хүн тэгэх ёстой, ингэх ёстой гэж заагаад. Тэр мэр ерөөсөө чухал биш. Гол чухал зүйл нь юу юм? Гол чухал зүйл нь Есүс чинь Бурхны хүү байхгүй юу? Есүс энэ дэлхийг аврах гэдэг ирсэн, чамайг аврах гэдэг ирсэн гэсэн юм юм ба. Энийг бид нар дамжуулах ёстой. 따라서 그 예수 그리스도께서 결국 하나님의 계시의 완성이다라고 보는 것입니다. За тэгээ бас үг гэхээр тэр Есүс чи хин юм бэ гэвэл энэ Есүс бол Бурхан өөрөө тэг иш үзүүлэлгээрээ дамжуулаад хэлжсэн тэр одоо иш үзүүлэлгийн биелэл юм а гэдгийг нэгж хэрэгтэй. 자, 히브리서 1장 2절에도 이제 그런 내용의 말씀들이 기록되어 있는데 한번 읽어주세요. 히브리서 1장 2절. Нэ еврей номнуудыг харах юм бол еврей номдэр бас байж. Ялангуяа еврей 1:2-ыг хэдүүлээ харъя. Еврей 1:2-ыг харахаар энэ дээр төжилээ. Эдгээр эцсийн өдрүүдэд хүүгээрээ дамжуулан бидэнтэй ярьсан юм а. Бурхан түүнийг бүхний үйл залгамжлагчаар томилон түүгээр дамжуулан ертөнцийг бүтээсэн гэсэн юм байна. 아멘. 자, 예수님은 하나님이십니다. Иесус бол Бурхан. Амен. 예, 우리가 뭐 다 믿고 있겠지만 Амен. 그게 Та 흔들려서는 안 됩니다. итгэж байгаа алчтай тийм ээ. А гэхдээ энэ итгэлээ бид нар ингээд юу гэх вэ? Ингээд хөдөлгөж болохгүй. 왜냐면 여전히 자유주의자들은 예수님을 하나님으로 보지 않습니다. Тэгээ ягаад ингэж хэлж байгаа гэхээр чинь
Одоо үед ингээд би ч гэсэн итгэж хэл явдаг хүмүүс байгаа. Гэхдээ Есүсийг Бурхны хүү гэдэг итгэхгүй зөв Бурханд нь итгэж явдаг хүмүүс байдаг. 이상하지 않습니까, 여러분? 우리는 이 말씀이, 하나님의 말씀이 예수님을 가리킨다라고 우리는 분명히 믿고 깨닫는데, 그렇지 않은 자들이 상당히 많습니다. Бид нар болохоор ч ингээд те Иесус Христ Бурхны хүү гэл ингээд зааж үргэлж ингээд зааж. Гэтэл яг ингээд цуглаанд явдаг Бурхны нэр дуудаг Иесусыг үнэхээр Бурхны хүү гэдэгт итгэхгүй хүмүүс одоо ч гэсэн байдаг. 물론 이제 교회 나오지 않는 그러한 사람들은 뭐 믿지 않으니까 쳐도 그런데 이 교회에 나오는 사람들 중에 상당히 특히 음. 이 목사들, 교수들 가운데서도 예수님을 믿지 않는 분들이 상당히 많다, 여러분. Тэгэнгუутаа жишээлх юм бол одоо бурхан 그런데 그 사람들 그냥 하나님이라는 말을 많이 하죠. 그래서 하나님은 믿죠. 하나님은 네. 믿는데 예수님은 안 믿어요. Хүмүүс яг нөгөө бүр ийм байдаг гинэ. Цуглаанд явдаг хүмүүс төр ч гэсэн байгаа. Тэр бүхэл цуглааны ахлагч нар пасторууд өөрсдөө тэгдэг. Бурхан гэж ярих тэр эмээгээд хүндлээд ингээд байдаг гэнэ. Есүс гэж ярих. За Есүс байж бурхан гэдэг ингээд буюу Есүсийг хүлээж авдаг. Итгэдэггүй. Ийм хүмүүс зөндөө байдаг. 그 중에 가장 앞장섰던 자들이 유대인들입니다. 이 유대인들은 예수님을 십자가에 달려 죽게 한 겁니다. Тэднэр дундаас одоо юу гэх хамгийн бидний ингээд илүү айгу тийм нэр тэднэр тэгсэн шүү гэж мэддэг хэсэг нь хүмүүс нь хэн байгаа гэхээр юудэчүүд байгаа тийм. Юудэчүүд өөрсдөө Иесус итгэхгүй байгаа зогсоогүй Иесусыг залхмаар дээр совтолсон нөгөө нөхдөөчүүд тийм. 하지만 그 십자가는 우리 예수님이 화목 제물이 되어 주셔서 하나님과 우리를 다시 만나게 해 주신 그 사건이 바로 십자가인 거죠. Тэгтээ харин яасан бэ? Бурхан гэхдээ энэ Иесусээр дамжуулаад тий надтай холбогдох, юудэчүүдтэй холбогдох, тий та бүхэндээ холбогдох энэ замыг өөрөө Бурхан нээсэн. 그러니까 그들은 십자가도 그 구속의 의미를 깨닫지 못하는 겁니다. 그래서 부활도 믿지 않습니다. Тэгээ одоо юу гэдэг тухайд юудэч үжиж ажиллаж чинь тэр одоо юун дээр юу хамттай байх, үйлчлэх тэрийг мэдэхгүй. Тэр бүх хэлбэр дахин амлалтын талаар ч юу ч мэдэхгүйсэн. 예수님을 믿지 않으면 도대체 그러면 무엇을 믿고 따르는 걸까요? Тэгвэл хүмүүс Есүст итгэдэггүй, Есүсийг гэхлээр нэг хүлээж авахгүй байдаг юм бол тэднээс бол яг юунд итгээд юуг дагаад явдаг гэсэн үг аах. 우리는 예수님을 믿음으로 구원을 얻게 되는 것입니다. Бид нар ясам дээр Есүст итгэжээж шаавал явдаг. 다시 말하면 예수님을 믿지 않는다고 하면 그들은 자신들의 의지로 또 자신들의 의의를 행함으로 구원에 이른다 이렇게 믿고 있는 것입니다. Бид нар яшиглэр чинь тэгвэл хэдүүлээ тэр хүмүүс Бурхны нэрийг дуудаад байгаа мөртлөө Иесус итгэхгүй байгааг бол тэр хүмүүс болохоор зүгээр би зүгээр тэр хүн өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөр тодорхой хэмжээнд би ингэж залбирч амьдарч явж чад өөрөө авралчих бахта Бурхны намайг мэдэх хэрэгтэй гэдэг ингээ өөрийнхөө хүчинд найдаж байгаа хүмүүс байна. 예, 그 바울이 그 로마서에 보면은 의인은 없다 그랬죠. 다시 말하면 모든 Паул 사람들은 다 죄인입니다. янгандэ Паул тэр Ром намд ирсэн блэ зөвхт хүн байхгүй байна гэсэн чинь нэг ч байхгүй гэж хэлсэн. 그 증거가 바로 다 죽죠. 아무도 어, 영원히 사는 사람이 이 땅에 없습니다. Тэгээ тэр юу ч гэсэн үг. Тэр зөвхөн хүн байхгүй гэж хэлсэн үн ямар утгатай гэхэлэр чинь бүгд үхнээр гэсэн утга шүү дээ тийм ээ. Өөрөөр хэл мөнх амьтан хүн байхгүй гэсэн. 그 말은 곧 어느 인간도 스스로 자신의 의지로 구원을 얻을 수 없다는 말씀이죠. Тэгээ тэр нь бас ямар утгатай гэхэлэр чинь ямар ч хүн бэ хэн дугааш исэн хинч өөрийнхөө зүтгэлээр авралыг авч чадахгүй гэдгийг тодорхой хэлж өгч. 그렇다면 자신이 스스로 구원을 얻으려 한다면 결국에는 이죄 문제, 이 원죄를 인정하지 않으면 됩니다. Тэр хүн өөрөө нөгөө нэг яадаг. За би өөрөө ингэ сайн идчих чагаад өөрөө нэг өдөртөө өдөр болгон библиэд бурхандаа ойрхон байж чад. Тэгээ аврагдчихвал аврагдах хаа гэж бод. Гэтэл ясам дээр тэгээд ч аврал нь ирэхгүй гэсэн. Өөртөө итгэхэд өөрөөрөө үздэхэд байл. 자, 그래서 제가 방금도 구원에 대한 문제, 또 인간에 대한 문제, 죄 문제 이렇게
간단하게 말씀드렸지만 이 다 이 교리에 해당되는 부분입니다. 교리. Мгм. Та Тэгэхээр энэ дээр харах юм бол эдгээр зүйлсүүд нь хэдлээ хаана идэвхлээ? Нэг зөв ойлголт өгдөг те тэр агуулга дээр байлаа. 그래서 이 교리가 바르게 되어 있지 않으면 이 성경 자체를 잘못 이해하고 또 깨닫게 되는 것입니다. Тэр бид нар юу гэдэг те хойч үедээ ч гэсэн тэр одоо юу гэдэг юу лээ Христийн шашны мөн чанарыг бид нар зааж өгөхдөө яах ёстой вэ чинь зөв зааж өгчээч бидний үр хүүхдэд тэр номлол те зөв заагдчихэж үр хүүхдүүд маань ирээдүйд баталгаа болно гэсэн. 예수님이 분명히 오셨지만 단순히 그분이 좋은 선생님이고 또 훌륭한 선지자의 모습으로만 이 땅에 오신 것이 아닙니다. Тэгэхээр хүмүүс тэгж бодсон кинон дээр ч юм уу хэдлээ харах юм бол Иесус гэхэлэр чинь яг л бидэнтэй адилхан хүн дунд нь яваал ингээл явдаг шүү дээ тий. Гэтэл тэр одоо ингэж төсөөл бид нар Иесусыг төсөөлөд явахлаарэ тэр дунд ингээ авралыг харж чаддаг байна. 그러니까 예수님이 이 땅에 오셔가지고 우리에게 좋은 어떤 윤리를 가르쳐주고 또 사회를 변화시키고 그렇게 하기 위해서 이 땅에 오신 게 아니다라는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс нэг Иесус энэ хэд ирэнгүүтээ хийхстэй нөгөө нэг ээж ирээд гэрийн хамаг юм янзлаад өвчдөг шүү тий. Иесус ирэхээр энэ хамаг юм цэгцэлж гэж ойлгож байна. Тэгэхээр тийм биш 그, юм. 그보다 더 가장 중요한 문제는 지금 하나님과 우리 사이가 지금 단절돼 있는데 예수님이 우리 이 중보자, 그러니까 중간에서 다시 화목시켜 주시려고 이 땅에 오신 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол эзэн Иесус энэ дэлхий дээр те ирээд зөвхөн тэр өвчтөн хүн гэдгийг гээ зөвхөн тэр одоо юу гэдэг нь хүмүүсийг хооллох гээд ингэж ерөөс ирээгүй. Тэр харин ирснээр яаж үлэр чинь бурхан болон хүмүүсийн хооронд тэр ингээд одоо ан цаа үүссэн баг. Тэр ангалыг буцаагаад холбохын тулд ирсэн баг. 그게 바로 십자가죠. Тэр нь юу лээ тэр цагламаагаар холбогдсон гэсэн. 그러니까 예수님의 가장 중요한 일은 십자가에서 당신이 이 화목 제물로 드려지는 것입니다. Мгм. Хүмүүсийн одоо хамгийн өсөг төлөвлөлт чинь тийм хүмүүсийн өсөг төлөв болохоор чинь Бурхны өмнө очиод ингээд уучлаач өшөөгөөч гэж залбирах гэж. Гэтэл Иесус яах гэж ирсэн лээ чинь тэр хүмүүсийн өмнөөс тэ дахиад олох гэж ирсэн гэж. 이것이 신약 성경 선포의 본질입니다. За өөрөөр хэлбэл эдгээр агуулгууд нь шинэ гэрээний Библийн одоо тэр тунхаглалын хамгийн гол цөм нь болж 예수님의 가르침에는 권능이 있습니다. эзэн Иесусийн заах тэр зааврын хүчинд нь тэ хүч байдаг эрх мэдэл байдаг. 예수님이 말씀하시는 개혁은 근본적인 것인데 예수님으로 말미암아 오고 있는 하나님 나라를 가리키는 것입니다. За тэгээд дараад нь яаж ингэж Иесусээр дамжуулаад одоо тэр юу гэдэг те шинжлэл үгийн шинжлэл шинэ одоо шинэ итгэгч нарын гэдэг энэ зүйлүүд нь болохоор чинь эцэг нүдэ юуг зааж юм тэр Бурхны хаанчлалын талаар зааж өгч байсан. 따라서 그 나라는 하나님의 나라는 예수님께서 성령의 권능으로 마귀도 내쫓고 병든 사람도 고치고 죄를 용서하심으로 보여주셨습니다. За тэгээд эзний сүнсийг те за тэр ингээд нөгөө яадаг л эзний сүнсээр дамжуулаад эзний сүнсээс муу нэгүүд зогтдог те өвчнүүд эдгэрдэг бас гэмтнүүд гэсэн өвшөөгддөг юм биш. 자, 이러한 권능은 예수님이 하나님이시다라는 것을 보여주시는 것입니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол тэдгээр зүйлсүүд нь бас юу харж байгаа чинь Есүс бол бурхан мөн гэдэг бас ингээ гэрчилж өгч. 자, 그래서 예수님으로 말미암아 하나님께서는 그 어떤 사탄의 권세보다 훨씬 크고 위대한 권능으로 역사하셨다. 이것을 우리에게 보여주시는 겁니다. За тэгээд эзэн бурхан яасан гэхээр чинь бид нэр сатаныг бол хүчтэй те эрх мэдэлтэй гэж мэднэ. Гэхдээ бурхан яасан гэхээр чинь Есүсээр дамжуулаад илүү том те илүү хүчрхэг тийм эрх мэдлэр ингээ ажилласан гэдгийг хэлээ. Марк 12-ын 20-оос харж болно гэж.
따라서 예수 안에 나타난 하나님의 크신 권능의 역사가 바로 이 캐리그마의 핵심입니다. Мгм. За тэгээ бас эзэн Есүсээр дамжуулан илэрхийлэгдсэн Бурхны тэр одоо хүч чадал нь болохоор тий хүч чадал тэр гайхамшгуудыг бид нэр явуулсан. Каригма буюу зүгээр шүү тэрийг дамжуулах хэрэгтэй гэсэн. 무엇보다 우리 죄인을 용서해 주시는 부분이 참 하나님의 은혜인 거죠. За тэгэхээр тэр дунд нь харах юм бол тий хамгийн чухал нь гэмтэй хүмүүсийг Бурхан уучлж өгч байгаа. Тэгээ Христээр дамжуулаад тий. Тэгэхээр энэ нь бол явгаарч сольшгүй юм чухал нэг үлсэл байна. 다시 말하면 우리가 어떤 선한 일을 좀 해서 우리가 뭔가 하나님의 일에 대한 공로를 쌓아서 구원을 얻는 게 결코 아니다라는 것입니다. Тэгээ эндээс хэлээд дүгнэх юм бол ердөө л ингэж ярьж байгаа гэсэн. Хүмүүс л болохоор зөв бай, сайн бай, үг дамжуул тэжээж авардна гэсэн ийм яриа ингээ баг багаар одоо нэмэгдээд байгаа гэсэн байхгүй. Гэтэл тэр биш. Чинь аврал чинь Иесустэй холбоотой. 우리는 오직 예수입니다. 오직 예수. Эдгээр хэлэл юуг анхааруулах вэ? Зөвхөн Иесус гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй. Босох юм. 아유, 수고했습니다. 네. 방금 수고했습니다. 그때 하신 거 아닌가요? 뭐 질문 혹시 있으세요? 난 асуулт байна уу манай хүн? Өнөөдөр М? юу энэ дүрс мөрс нь алгуулад байх яагаад гэдэг юм. Юуны дөр салгуулж ийнэ гэж? Гэхдээ нөгөө хүмүүсүүдийн та нарын дүрс мөрс багш хаяа нь гарч ирэл тэгэл алгуулж. Аа тэр нь ингэдэг юм. Тэр нь болохоор нөгөө таны одоо нөгөө утас чинь нөгөө яг юу агаад. Гэтэ таны дунд бол дуу нь бол сонсогдож байна уу? А дуун тайрын дуу сонсогдчихлээ да багш тайрын Аа. дуу. За утсаар ч юм уу үзэхээр заримдаа алга болчдгийг. Тэгээд энэ нөгөө багшийн зааж байгаа энэ нөгөө солонгос бичгтээ энэ хэлбэр нь нэлээд гарч ирээд байдаг байхгүй. 아까 이 분이 그 네. 사람들 잘 안 보인다고 보여도 안 보인다 보여도 안 보인다고 하시네요. 아, 그래가지고 근데 뭐 일단 사람 모습은 보인다 안 보인다 해가지고 근데 말은 잘 들리냐 했을 때 잘 들린대요. 요 그, 화면에서 다만 화면에서 이분이 얼굴들이 핀셋으로 나왔다 안 들어가시는 것 나왔다. 같은데 네. 제가 그러니까 이 화면을 저기 그 PPT를 띄워서 그렇죠? 그런 것 같아요. 네, 맞아, 맞아요. 그거 보여주느라고, 예. 얼굴, 얼굴 보고 싶으셨구나. 알겠습니다. 음, 기도하고 마치겠습니다. 네. 다음부터 잘 하나님 생각해보세요. 감사합니다. 있으면 단바이를라 우리가 예수님의 참된 이 복음을 잘 믿고 깨달아서 그 말씀 그대로 전하는 저희들 되게 해 주시옵소서. 있으면 бид таны үгийг зөвөр тэр чигээр нь ойлгоод ухаардаг хүмүүс байхын тулд залбирая. 이 시간도 또 수고한 모든 종들 가운데 하나님이 신령한 은혜와 복을 더해 주시옵소서. Эзэм нь таны хүмүүсийн хүн нэг бүртээ хамт байж таны удирдамж, таны нэгүүлсэл байх болтугай. 감사드리오며 걸어가신 예수 그리스도의 이름으로 기도함나이다. Талархал өргөе. Хариун эзэн Есүсийн нэрээр залбирanгуйч байна. 아멘. Амин. 네. 저 혹시 그 지금 수고하셨습니다. 그 사모님 그 통역하실 때 네. 그 앞에 그 PPT 뭐 안 보셔도 돼요? 네, 전 잘 보이는데요. 그 예를 아까도 이제 뭐 얼굴을 이렇게 좀 봤으면 하니까 그 PPT를 안 보여드리는 게 좋아요? 보여드리는 게 좋아요? 보여드리는 게 나을 것 같아요. 낫죠, 그죠? 왜냐면 보면 훨씬 낫죠, 김현 그죠? 목사님 있는 거거든요. 네, 이분이 네, 연세가 아마 84세인가요? 음, 많이 하셨거든요. 그래서 네네, 사실은 지금 여기 세 친구가 같이 나란히 앉아서 이렇게 보는 거잖아요. 그래서, 네, 이번에 그 네, 친구들이 한 명은 아프셨고 또 한 명은 아마 올라오고 아, 돌아오셨기 때문에 이분이 네, 혼자서 지금 보고 있어서 음, 그랬던 것 아, 같아요. 잘 몰라서 좀 예민했었던 것 같은 느낌이 들어요, 아니, 저는. 그리고 이제 이게 녹음이 되면 이제 네, 얼굴이 녹음이 잘 안 나오잖아요. 네. 이제 영상이 이제 올리면 이제 네. PPT 화면만 이렇게 나와가지고, 예, 음. 그래서 얼굴이 이제 조그맣게 뒤에 네, 나오게 되니까, 그러니까 TV처럼 이렇게
뭐랄까요? 그렇게 하셨던 것 같아요. 그런 걸, 그렇죠? 근데 그, 그냥 PPT만 보여도 괜찮죠, 그죠? 이게 내용이 중요하니까. 네. 물어볼까요? 물어볼까요? 어떻게? 여기, 아, 이분들한테 물어볼까요? 어떻게 한번 할까요? 물어보세요. 이렇게 얼굴 화면에 나오는 아니면 얼굴들이 목사님, 나오면서 하는 게 그럼 좋은지. 화면에다가 다 100% 하지 말고 일단 뭐 50%로 해서 보이는 게 네. 어떠실까요? 아, PPT로. 그, PPT 절반, 얼굴 이렇게 절반. 네, 절반으로 네. 해서, 그렇게 한번 해보죠. 뭐 얼굴 다 이렇게 나오게 해서. 예. 네. 근데 앞으로 이제 그렇게 해도, 저기, 하셔도. 사모님 보실 때 가려지니까 이제 괜찮네. 아니요, 저는 괜찮아요. 저는 괜찮으세요? 안 그래도 그쵸. 노트북으로 하는 거기 때문에, 아, 다 그쵸. 보이죠? 네. 네, 전 다 보이세요. 알겠습니다. 네. 아유, 네, 수고했습니다. 네. 네, 고생했습니다. 수고하셨습니다. 네. 못돼서 좋습니다.